Mlandele imisebenzi yakhe emihle uMbonani ubekaziwa ngeleGanadlha. Kubonakala ngitsho namakhosi amphumele kuyokubeka ithambo la kwaMbonani. Umphathi weKwekwezi FM Nkosinathi Nduli ukhuthaza abarhatjhi ukuthi balandele iimfundiso zakhe begodi amandebele akabumbane ngesikhabo. Asenze umoya weGanadlha ukwazi ukulala ngokuthula ngokuthi sibumbane thina sithuthukise isindebele ngandlela zonke. Bafahla amakhaza bekarhatsisa umonga abantu bavele endaweni ngokuhlukana kwazo bazokubeka ithambo la kwaMbonani. Inkhulumi bezikhuluma ngokudlegana zikhuluma ngobuntu bakhe, ukukhuthala kwakhe nangendlela bekawuthanda ngakho umsebenzi wakhe. Abarhatjhi balokho abasebenze nayo lekutani bathi bongeze wamuzwa abalabala ngomsebenzi wakhe, kodwa bekathi nakanikelwe umsebenzi arage nawo abe ayophumisela ngobutharha bakhe. Ngitsho nabaphathi balokho emkhakheni ehlukahlukeneko kezesindebele baphumelele ukufika. Bambukile ngesiphiwo sakhe angakhange asigugudlele kuye kodwa wabelana ngaso ebantwini. Okungikarleko ngeGanadlha ngokuthi nanyana benelwazi elingaka ngomsebenzi lo ebeliwenza wokurhatjha ibholo, kodwa azange nangelinye ilanga ke sibone isitshengiso sokuthi lo umuntu ozikhukhumezako, umuntu ophakamisa amahlombe. Ukhunjule ngephimbo lakhe elikhethekileko elimnandi. Injalo nje ikulu indima ayilimileko nekoro nezamasiko. Bafike kwezwakala abalandeli bebholo. Bongafunga uthi kusetatawini lezemidlalo. Sihlalo weTS Galaxy uthi Msukazi uthi iGanadlha likuthabele khulu ukuthumba kwesiqhema unongorwana weNedbank Cup. Lokho ebekusitshengiso ukuthi ubezithanda izinto ezithinana nobundebele njengombana isiqhema seTS Galaxy singesakwandebele nje. Into azikhakazisa ngayo khulu uAaron Shadow Mbonani ngeTS Galaxy kulokhana iphakamisa unongorana lapha ke eMoses Mabhida Stadium weNedbank Cup wayehasha mnqopha ke into leyo yamnika ithabo empilweni. Umnganakhe uthi Ganadlha limchiye neemfundiso ezihle. Ganadlha usichiye nento eziningi. Mina ngifundise khulu esikhethwini. Ngezengoma, ngezane, konke eziningi izinto engifundise zona. Bese sibambene. Jama bezulu akhange bali abantu bonyana isitshaba siphume sonke sizokubhodla emswaneni njengoba namhlanje kuphekelelwa iGanadlha leAfrika, iGanadlha leMaphodla, ubaba uAaron Shadow Mbonani. Babodwa abambuke ngemisebenzi yakhe emihle bathi lesi bekusihlathululimezwi bekungibaboyaziki into ayikhulumako bekajama emagameni akhe begodi ilimi lesindebele bekalithuthukisa ngendlela erarileko. Endabeni zeSABC ngingositshaba Mahlangu ngibika ngiseMaphodla.